Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo pričati o novom setu koji treba da izađe u TCG-u, ali se već pojavio u OCG-u. U pitanju je set pod imenom Battles of Legend Crystal Revenge. Ovaj set je ranije već izdat u Japanu, to jest u OCG-u pod imenom Animation Chronicle 2022. godine. Sam set je najavljen za novembar 17. za Evropu ove godine, što znači da ćemo moći vrlo brzo da dobijemo nove reprinte, ali i neke nove karte koje se tiču Crystal Beastova. O čemu je zapravo reč? U ovom setu možete naći podršku za Crystal Beastove i to Advanced verziju. Ko je gledao GX najvjerovatnije zna da je Jesse Anderson u trećoj sezoni istoimenog serijala koristio Advanced, to jest Dark Crystal Beastove, tako da i tu dobijete sasvim nove karte i podršku za taj deck. Ne zaboravimo da uskoro izlazi i Crystal Beast Tracker deck, što će biti idealna prilika da sam set bude upotpunjen i sa ovom ekspanzijom, što će dodatno forsirati ljude da naprave taj deck i da ga eventualno isprobaju na nekim događajima. Samo pakovanje uključuje i karte koje je nekada koristio Yugi, Yami-Yugi, Seto Kaiba, Joy Wheeler, Rex Raptor, Duke Devlin. Što se tiče Duke-a, on je koristio karte koje su vezane za bacanje kockice i tu imate ogroman support, vidjet ćete kasnije o čemu je reč. Također i karte koje je koristio Nesbit, Jaden Yuki, Tirano, Jesse Anderson kojeg smo već pomenuli malo čas, Leo, Luna, Tenzen, Reginald Castle, to jest Nash, Nistro, Erazor, Screech, Yuya Sakaki i brojni drugi. Također uključuje i podršku za Amazonke, Crystal Beastove, Elemental Hero, Gadget, Heroic, Morphotronic, Neospatial, Ninja, Ninjitsu Art, Number i Performa Pow. Također, ono što je interesantno jeste da ovaj set donosi Advanced Crystal Beast, kao što smo malo čas napomenuli, i Dudley Beast, kao i Dudley Book i G Golem arhetipove. Sve će biti izuzetno dobar i tražen i možete očekivati detaljnu analizu kada bude isti izašao, ali do tada imat ćemo prilike da vidimo kako izgledaju te OCG varijante koje ćete imati prilike da vidite na ekranu. Većina ovih karata je tematska, zabavna i nije turnirska, ali postoji velika mogućnost da će se pojedini heroji koristiti i tekako u tematskim hero dekovima. Najveći support za Elemental Hero dolazi u vidu spell karata koje će vam omogućiti da izvučete pun potencijal istih i da kontrolišete polje uz pomoć moćnih heroja. Naravno, u setu će se naći i dosta reprinta, ali sve u svemu bit će jako dobar. Sve u svemu, ovaj set će biti definitivno jedna velika poslastica za sve ljubitelje GX serijala, a i za one ljude koji su želele neke anime karte da vide u stvarnosti. Neke od njih su upravo sada printovane, dakle nisu ranije imale svoju verziju u TCG-u ni u OCG-u, što dodatno uzbuđuje igrače čisto da nabave te neke karte koje su oduvijek žele da imaju u kolekciji, a verujemo i da će Konami u nekoj bliskoj budućnosti napraviti neki support za pomenute izuzev Advanced Crystal Beastova koji već imaju formiran deck, ali eto jednostavno dobiju i taj neki svoj counterpart, tako da to bi bilo to za ovaj video. Ne zaboravite da se subscribe-ujete, da lajkujete i naravno komentarišite šta mislite o ovom setu. A mi se vidimo u narednom videu. Tada veliki pozdrav!